forex trading dano get no chana ye. Look da there's no doubt. Well, Tangyo Jari or Moma, get no chana ye. Ah, na forex in 2023. I think on forex 2023. I check 2023 November around November kayo. My chero I chero all the way to I think Mahamukaro. Mahamukaro around December 2020, 2025 in December. Not just 2 years. Forex trading, uberu yo gara me tino chana online. Dito mi arko we discussing kong. Dito mi arko better theater experience or online business mo ikan. Eh? Online business mo ikan. Mer wanong cha kong. We loko kong biya cha di marketing online. Piano na ngoni dama dung ne jaw miaro nyang business online business. Piano na wan building oh. Nia online business kay temo ano ni wabi loko ni amakan ay tiyan ami ka lok forex. Ami ayak may iya wen makwa ka loko no. Amera yak may iya wen makwa ka loko forex. Now 2023 la cha forex. I learning forex ba. I tell you jalo dwe de angwan ma di learning ikan now video me YouTube a tamo a share demos a phone trading through demo accounts sorry demo accounts so demo accounts ti an lokane ke mi chan virtually chan ma pay war ke mi ge chan ma kan in phone trading ke ya do chan no yen pay withdrawing ano me phone ni ket ma gene tiu ke de now afonyo gene kay nan ka afonyo gene ne jalo fi dwe ne jara bichel chi akaro chan before akaro chan but only when I moved to land kom ma chara bedo ja wai ko an miar ka da nge gini eto cha a check it down in forex a check it down in forex no for that college 2022 2020 2021 2022 ya cha win you lo forex cha cha ati mo ben 2022 era ka ra limi chele piara o jam ja na wen by that time char mo jam was around 200 pa biro char mo gan ke ye ko school very serious awe ako kong ating 2023 dong ma wi opio ma be awe ko kada dark forex ko mo kada cha nan gana lo forex trading ko achero afonyo pa kero chana pidwe ni ja ngwan pa kero kit chana mo ga ya afonyo ginyo mot kane be nan char pa wak gini kan chano atiki on jo madon ya chuli log me forex pa bolu logada now gana chaje tema ni kinge an fonyo gini wen idemo ago chano mabe ka kero live che chukere idemo account ago chana ka kero chana na wida so ikaro maybe alimi ario ya ego mo go char wa alimi angwan wi dong dugu tar wengo chana dong tie yue wen da karo mo kana ikaro alimi ada wa itiu chana ko wa alimi angwan ki no je ndika wara be jal chana dugu meto greed chana ko greed rono me chana Kena chana ya bin wa kare ka ti lot size ma koman ka mere lot size ako chana ro metero tama mi borja ti forex trading ani setting goal kai no goal ya okay ye you will succeed ana no man don put na pe ki cha wa gini fudong ba pe ki cha pi an mere analyzing market lo cha me trading kere ano mega no cha na no ti convenience cha ma no ti convenience ti con awe lemon but ja wano ti convenient bara ene no cha bongan to apa no market versatile na ma trading euros ama trading great british pound ama trading gold ke inge when aruju go when ja trading no oil they were all good I don't know
greed ano ne am kara food pa ram handling pressure ma inano chana diga chero inano chana diga diga biro ani ang food pa ram handling pressure no mi ka training mo be kon ka dog ye forex ka go ramo ha ramo piade nano chana diga chero itike obe chana budugu chana betega dugu itike obe mo ko bulaka iponi account to dake from chake gon ki green no idin no dugi red chere zero balance chere had forex player but I did them answer ni jar forex pa mera lock charo ngara pengen mera lock charo ngata o temo kwa o nga an pa ro wa an pa tem forex trading down there no ye chana ge ka de kare ye chani no chana aro tamma mi yana ni gin mo wa an ra ka cha ke gin no wa gin duong tenana mi achel brokers me Uganda tiyo geraro mer bed timne jui po ber broker money maga karo chana ni chi bero mot mer bed checking ana mautich ki gena xness atiyo ge xness kidong broker mana marno ki luoni ai ki luoni ngomo broker na gi ti Kenya gi kan but brokers don't ta so if forex trading I donyo through a broker pay be check culture in forex market kono I share through a broker so a broker no must be licensed in a country where you have trading get gi but only po gino well duong mi ajel ano na pay gi ja mi ario ano pressure me rono ka chame tikany ana tikany ne ape an ati pa pin kuja pressure ti malo kidong mir ka chame ti wai wi polo ana ti ngom well ka na no chana mare tiri amedo a lot say da don ko chiro don abi lanyo kada ya no chana no abi wilo mo ta ka dire ana ol ki ket wara ni koma white ki bora koma wa chana ya no na mabe market lock factor ma dit lo mo wa forex don mo wa forex o when ma tram be president no be fredi market ma tram be president I choku deko no makaro la khokere waya iti analysis yo mabe we ada be donyo ki kan market be o kenyo mabe guru be mabe ine we aka o kan ni cham ke ja tram dok chero me bound lok mo dok mer kon ngo wera ingeo gol do ka jo en ni joma trading ingeo ka golo la ka lung to ke e mio we re ne yawni ne pe no mo ka chi mi ron lo be we aja lien non kong ba te mai ni arma chen so that is forex trading kai miaro gara da learning tamami ena ni go ko ifonyo ma pie kero chen ni ka ifonyo chere tem to te kong ite ke wen me fonyo ti choki demo ka de tiyo ki demo account ten lo ki mi virtual account mo ki mi chen ni tiyo ki chen na pe waro you can make more money on there pe waro kai waro I mean kai mer waro na chumi ker chen ni dong piano dong inte wacho gini ngo yinde ngeo gini gimi me chen me practice ti fama ate on forex ana de ye ma le lior mo gena pe atem lo me chen ti kene batting pian one ange lo da pa wa chang lo dir ma duong pa ngeo dir ma to ber volleyball gan gina ngeo ano kane gwak no ni tiyo mo marom batting but volleyball as ma be ta ko tale pian juni wen ngeo ta ne nga lung to to gwaka daudi ma kalon gwaka daudi ma ra kalon ku ye ni ti ye gwaka aramo batting pian ngeo daudi ma be we a ni da ma liet but forex one more thing on forex ma put pia gero tiga ter ni ka tiga ter ma be is well and good aro ka ri ye dong maromo ma ka chir ma ario ino ala pe signor ni ti timo gimoro marach unyo iti ay ignore ngeno money aya masa jadong mena magi khirong bot wera ni ka chunyi winyu chunti ye cher team practice pe ka pa lok ke yup lok mengo lok meno ma jana cher team practice ko ngeo me bi don ye ni ka ngeo
Kade no chana la chan. Pian chana pe bino pian ni de donyo. Chana bino no itimo gimano maber. So, tama miyo ano. An forex trading ti jomo lony kere. Kidong ti joma beno dwako ye charo. Gini is either way. Pini ka de donyo che bi lony. Ko, tama miya ni dony. Kwany pe ariyo. Ka iti timo gold, mak gold. Ka iti timo pound, mak pound. Ka iti timo dollars unyo euros, mak dollars unyo euros. Mak achilo ki can learn how it moves. Ka winyo information mo ikan machalo makwako world news, BBC nga gini. Chere neno timo affecting kong pair nini. Kada imako yano ni when trust me, trading e dugu yodo twal. An mer gino do weka mada lor kere anani. Gino weka forex anani. Aya ngwede chura cha na makere ye ki ngagi give me learning of when ngwede weko. Anda ngeo gina kuman. Ngeo maybe market time kuman. Cha makere ye be beru kuman. Cha na makere ye wen jala wido gira ro kelo kwa matera wiya cha makere gini. Ki chana di ma ano we gini. Pian aya ngwede chura ano ni chana ma ano gi gini. Tidi lo chana makere gini. Kidong anyime no tung bara pepian chana no na chewe ekong dong ka niaro karma tiki cha ma bebe ma ngeni ol to schedule no bebe chino da romo don ye ero jal to me tim gini me tiki cha ene wai cha ti cha kara pe ene do mete ni cha wa do den jalo cha wa ka furi ki mi ka e don ki yaw kwanyo minus ki yaw kaluma tup ka da mi tim gwe tim. So, experience ay forex ano. Chano chero, chawa chero, ngej be omete, pian forex ufuonya discipline. Peti geno ufuonya discipline lo forex. Kere do inoni chano ni miere kwany, weko beri, ka idonyo be pap, account is zero. So, I've learned a lot ke forex. Mabene ka no kero mo manena romo donyo ye, adoke ya timo, ma ngeo ni kere ni ngono, pressure mo ni total men beru la lanye dong knock. But forex ano, experience ay forex ano. Je mo tie gwa para tie ko yato. Kang dong kay no gi mo ye kay no be put gi mo pe aro mo mete kang dong ki fon nge metu ngech. Ka pie tim forex chere time kong. Nge mo ko rata ke wi mo pe nge ba ikar mo chana je. Ker gum kenyo gorofa ba yabe ngaro vi ber ngaro gar gorofa ma afiari. War kan